En die niet naar de ja zo je met jara bosko pupa doro. Oba des me psa. De tek kota kik. De tek kik out tap. De sule ki lauma. Kuma de siki ma kopal me tak de mai sen lau. Omen san de mai tak. Au le lu ne sandal. Spirit kan in de swelke. Wat de mai sule lauma. De mai kamu lauma. Nou luku suma na de ekte lauma. En nou wie laum of na de massa e karu lauma na de lauma. Lazy. Abuku, spreken, hoofdstuk 1, vers 20. Sabi de krei na Dorotei. Sabi de krei na Dorotei. As soja bi chari, we boss kom sa gado du kwa Dorotei. Dat na sabi. Lazy. A upper hem stem. I upper hem stem dat a word e kwa Doro. Lazy. A upper hem stem. Na in dem straat. In de straat tap se wa straat u de. Lazy. Vers 21. A de krei na dem posi presi. A de posi presi na posi presi le de lazy. Uda pasi. Uda pasi. Na ini da upper presi. Uda portu. Na ini da foto. Ataki hem wortu taki. Ini da foto ataki hem wortu taki. Lazy. Vers 22. Olanga. Olanga. Suma sondro frustan. Suma sondro frustan. Unosa lobby frustan. Unosa wani frustan. Unosa wani a wet fugado. Lazy. En dem spotuman. Na lobby dem spotu. En de spotuman. De masa sai kalu lauman. Olanga. Lazy. En dem dongsuma. En den dongsuma. Des masa takwa lauman. Gade karu dongsuma. En dem dongsuma. Nosa lobby sabi. En den dongsuma nosa lobby sabi. De wet fugado. Lazy. 23. Draai kom na da formano omi. Gado tak draai kom baka na a formano fugado. Ana formano de brada ja. Na a formano fugado draai kom baka. Lazy. Luku, isa trove mi yeye na tap na untap. Dus gado trove yeye na untap. Na we first tabaka. Lazy. En misa meki kom sabi ni wortu. Si gado meki ko sap en word. Da we chare di unu sa no sabi tete. Lazy. 24. Mi kasi. Mi ben kari. Ma unobe wanyere. Dus gado tak ay kari. Ma uno wanyere. We sa we tapu yes we karu lauma we karu this and that. Lazy. Mi ben langa mi anu. Gado e langa e anu jati de teki unu. Gado e karu tak me kun try kom baka na eng. Lazy. Man no one suma. Man no one ku unu be arki. No one ku be giyesi. Be psa. We karu lauma we karu this we karu that. Lazy to lazy. Vers 25. Me verachting alla mirai. En nobe wani mi vermanen. Vers 26. Mr. Lafu na umpina. Stop. Gado tak asa lafu na umpina de gado lafu. Asa pa sa bepsa. One of the brother of me. Lazy wat dame. Lazy Deuteronome 22 vers 5. Dus dat brother Lazy en my sapsas man do a bal lafu. A bal lafu ne waka gwe. Dus dat is het tijd toe. De mij zelf. Dat brother tak. Gado tak ma umas man no mak we man ngeng recruits. Ne a bal lafu. Haha. Dus no mak we grupo. Let me go loud. Lazy. Vers 26. Mr. Lafu na umpina. Dus abe lafu. Gado tak te gado lafu. Lipa gado no lafu. But if gado lafu to no man taking. That's right. Lipa lafu so abu. Ma mek gado no lafu. Mek a ken li. Lazy. Mr. Spotu ne umfrede sa kwam. Gado spotu na entapu. Te taku sa no meeting. Gado tek kik ne tapu no. Lazy. Vers 27. Te umfrede sa kwam le kuma porisan. Après de quoi t'as fait voir pour les gens, t'as fait gado technique et puis de coup nous archi de world family. Na day that gado technique on tap no. En dem sa pigi puro le kuma try wit. Te trobi na nasari, te kwam na untap. Te trobi na nasari sa kona untap de sa pigi mi. Você é a paper straight. Eu ku sorry sang but depois de mais sei lá wano lá na Europa gado vendo. Eu não consigo pigi na libisma. Ano jap standard ano beginner we ko sukuja on ko suku beginner we do sa gado tak ade commander ade standard we ko buja Lazy abuku ko hosea ko respecting mita go baka na mi presi but gado tak go baka na impress Lazy tele ki dem bakenti dem som and dem
suku pipesi na ini dem pina. Dem sa suku. Garota ka go toka na presi. Tem pouquinho do sono. Na o suku galo fufu. Em koning ak vers 46. Em koning ak vers 46. Dus garota teu draai kom baka. Teu die pina o suku em presi grupo. Lees. Abubu, quem koning ak vers 46. If them do sono against you, because Lord to my busy, no do sono. Dus garota if they do sono na you, because no one suma no de, this no do sono. Dus gado sabi tak alas mau do sono. Maar lees. And you kiss the happy brom, na them tapu. And you give them abra, na them peyanti, so that them sachari them go le kislavu. Dus ebu do sono na gado ekisa kibona utapu. Da au do abra de peyanti da de charu le kislavu. Lees. Na da kondre fu them peyanti. Na da kondre fu them peyanti. Dus trananja na wa kondre fu them peyanti. Lees. If are there far away, dus mis abe de cross bien a Jerusalem of de far away. Lees. if are there cross today, that seven of it. So if them prakteri na ini da kondre, be them go le kislavu, and them bakenki them, and them take them prakteri. And them begging na you, na ini da kondre, who them tuma, this them jari them go le kislavu. Lees to lees. Verse 7 of it. Toku, if them prakteri. Okay, toku if the prakteri dat je iko denki baka suma na you sabi. Want die hebra la chara bo iko sabi e mi ina Israel. Dus dat kenki i prakteri verstaan. Lees. Na ini da kondre, me them go le kislavu. Ina kondre be go de kislavu. Give me Deuteronomy 28 vers 68. Man bo dat doen. Dus dat we luku pa konja Israel. Maar de bigis ma fu konja Israel. One side para de bigis ma fu konja Israel. Lees abuku fu Deuteronomium, hoofdstuk 28 vers 68. En masra sa jari yu baka na ikepti na inisipi. Lees. Na da pasi, dem nibe taki ki yutaki, no sa siti simoro. En trape, dem sa seri un legislavu. En trape dem sa seru de kislavu. Die chau konja Israel. De tapsa al de seru de kislavu. Lees. Man nanga kuman, Man nanga umang. di umpeyanti. Die unfeyanti. Dus de man sa Abuja in de ondro na de man dat na unfeyanti. Wat ook baka pibe. Lees. Vers 47. Toku efu dem prakteri na ini da kondre, ke dem gole kislavu. En dem kenki dem prakteri. En dan kijk je de praktijk. Heel kijk je praktijk. Ik sabi kota mi ano plaka man. Mi na Israël. Dat sta je op de sansa Israël. That's right. Maar if je de tak je na plaka man. Altijd je tan de sansa plaka man etu. Maar die sa mi na Israël. Dat je doet sa Israël. Lees je? And them begging na you, na ini da kondre, for them suma, this is them carry them go like kislavu. Dus if jana en begi na gado in na konde na jau begi. Lees je? And them sataki, we them do sondu. En bakend de sonu sa betu. Bakend de sonu. Give me Leviticus 5 verse 17. Wat heb je na sonu? Wat heb je do sonu? Gado tak ebu be do sonu. Da impegi gado sana de sonu sa idu. You know what I got to make him part of the song. They no matter got sana song. That's right. Leviticus 5 verse 17. And everyone suma to sondu and adu anyone sanitisi the wet to matra taki that you know to do. See, the sondu now if I went to Galata you know to us and I doing that na sondu. Lazy. Alwasi and no them sabi. Stop abe make it go. Because we see no sabi talk idu sondu. We see no sabi talk idu sondu. Lazy. And ata abi sondu. And you say abi sondu. And you say abi sondu. Because if you do sondu, Galata could do the same. Galata could not do like na sondu. And then taki, we them do sondu, and we them do ugly, and we them do takrudu. Then act of it. And so them try come back
En zo de draai komt back op kent u zo na gado en draai komt back op doe de sansa gado ka kum do lazy. Na you, na dem very hard. Na de very hard. Na dem very silly. But a hair had dat in go pot santa no mo do this mo no na hair at yo gado tak so dat na you hair at in do af lazy. Na in la contre, you dem feyanti. Dus in na contre ku feyanti do de sanda lazy. If them carry them go le Islam. Yes must have chaugo Islam wis na strana Guyana wis pay there. If you be go Islam na tabe you do lazy. And them sabeki na you, na them fesi, na that contre this you been see, na them tatafu them. Na we beki na fesi na contre sa kado ko ide tatafu. Okay, just no, we abra ko wa therapist. Esteve tak Israel. Apa balas na lu lek deman tela, na Israel, deman tak na Israel. Dus dat one boys Paulo sabi tak win na Israel. Yes, right. Dus kung ko dyan taksan so man, one boys Paulo sabi tak win na Israel. Apa balas na lu tak ay na Israel. Na de lu lek kostron de yere so wansan. Gimi, ko na tente no mo. Balik na ba sa Tunibay? Ja? Balik na ba sa Ito na Tunibay? invest. Zit ermee in de man. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 1, vers 10. Hoofdstuk 1, vers 1. Dit is de woord to this Moses Bentaki, die heri Israël. The word to I have Deuteronomium. And Moses said the word is Israel. Dus dat we look op de woord dat hij past naar wie. Of dan suma de woord dat hij past. Dan begonnen we Deuteronomium 28 vers 19 vers 10. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 1. Lezen. En als dat past zo, dat ik even use arki, fini. Dus op sa if you can add fini lezen. Na dat stem, voor Masra Yukado, Dus in de assembly matter you gonna the word in a Bible lezen. voor zie en voor doen, alle hem commanderen. En voor zien en voor doen alle hem commanderen. En dan som commanderen. Alle hem commanderen lezen. Dit is mi commanderen u tide. Dan, Masra Yukado, dan zet u heen. Na tapu alle volku voor grond tapu. Dus dan ja, dat we dat naar de Israël via Moses tak. E pour doen alle descend ni sambu, dan mo potu heen naar tapu alle volku voor grond tapu. Yes, right. Dus dan nou we go luku atrasi if de doen op de noten. Deuteronomium 28 vers 15. A boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 15. Maar als dat past zo, dat is, if you know arki, na dat stem voor Masra Yukado, Dus op if you know arki, dus dat eerst vers 1 tak if you arki dat je daar hema. Vers 15 tak if you know arki dat poyens op sangai. hoe zie, en doe alle hem commanderen en hem wet. Dit is mi commanderen u today, dan alle dem vloeken dat komen naar je tapu, en dem zal winnen. En alle de vloeken sa kon na you tapu en dem sa winning. Give me vers 16. Vers 16, vloeken dat den, na je tapu, te je den in de foto. Okay, horen hebben wij Deuteronomium 22 vers 6. Volgens mij de vloeken. Deuteronomium 22 vers 5. Pas de vloeken de vloeken de in afot. Volgens mij de vloeken. A boek van Deuteronomium, hoofdstuk 22, vers 5. Lezen. Wa woman, no moet weri crossi. This is the man suma crossi. Dus wat oma no wel crossi, this is the man suma crossi. We allemaal saben na een man suma crossi. Lezen. And one man, no sa weri crossi. This is the one woman. En one man no sa wel crossi, this is the one woman. Dus dat is de vloeken sa daar tapu. Nou dat nou wat de vloeken. Dan mogen we bakken baby. Vers Deuteronomium 28, vers 16. Vloeken sa den na je tapu. Te you den na in the foto. En vloeken sa den na je tapu. Te you den na the ground. Vloeken sa den na you tapu, de you den in da foto. Asaba sa bebsa. Let ja amoa. Et kwa tiki da nakaje. Yep. That's right. Ano yero changa of AEI. That's right. Because there's some scripture. Tanga de there's some scripture de buroko ete. No was man up kote itak de fluk is na yeye fast. De fluk is down tap. No man up kote itak de san is na yeye san. No. De fluk is down tap. That's right. No tap de fluk is there. Physique.
Vers 17. You manki nanga you maxi sa dead ondro fluku. Dus you manki nga you maxi sa dead ondro fluku. Dus la tour jato, dai ka bilu fana tape. Sa go mit rutonda. Dai dai mi so ma pe, on te kopo ja de maxi ja. Bi abi tap plaka ma e control. Fana tape tape. No of the plaka ma e control. Dai sento lazy. Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 17. You manki nanga you maxi sa dead ondro fluku. You manki nanga you maxi sa dead ondro fluku. Plaka ma turu plaka ma note. Saka dem taka bo 100,000 SDD in bank. Uno desa beng kande insana kande diri dam ka furu. Full plaka ma note tak ay as yo go bank da yo go take it amoni sai pot dape. Kare leni yo go leni. Una ben lazy. Vers 18. Dat proptu fu you skin sa dead ondro fluku. Da proptu fu you skin sa de on left chip you. Odo ondro. Non ko na vers 20. Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 20. Maar naka seni fluku. Probi nanga warsho. Na tapu alasani disi you do. Dus desansa mi tuto. Una po denk tak. E na wako wasan no na gado sen desanda kwa uta. That's right. Desansa mi tu na gado sen desanda kwa uta. Which na gado edu ala desanda. Gim Deuteronomium per data fes ni kana der. Also tak ala desansa edu na gado edu desanda. No ko desanda tsanga na gado edu desanda da tu tranga yesi. E gado soru wasan. Na putu Chinsa no mais ouro. Lazy. na putu fu Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 39. Luku no. Dus luku no ala desanda sa otak no na gado edu de. Lazy. Dat is de mi. Dat na gado en srefi. Lazy. Misrefi. Mina hem. En no one gado. The boy thing. Dus a gado fu na wa mafia. This ano play mafia. That's Taxo. right. Na wa mafia waka taxo. No one trama no taxo. If you no mafia, no wa taxo. You have makti for taxo. That's right. Mikiri. Yere sa gado say yere sa gado. Mikiri. Dus na gado e kiri. Wiso wa gina kwa no kiri na gado dwe. Mikiri. Na gado e kiri. Lazy. En mikilibi. En na gado e kilipi. Mipori. Dus every siki na gado meki. Siki le pa corona de so na gado e tue. Lazy. That's right. En na des pasa kis corona da de dress baka. Mek de gigado garanta on na gado mek de dress baka. That's That's right. No one sumata puru dem na mik anu. No one suma le pa de afluku sa de inse juta. No one suma ka pura na gado an. Na gado waka ei. Ho de we pida mo tre un baka. Dus ala des anis na gado etwen. Once man ko dey tak ay na wa tak no na gado. E bi de na gado kiri. Ina ko siku no wa trasa. Na gado etwen. No. No one bonuma no makiri no was man. Na gado etu de standard. Go de no. Vers 18. Vers 20. Deuteronomium hoofdstuk 28, vers 20. Maar naka seni fluku. Probi. Nanga warsho. Na tapu alasani disi you do. Ala de santa wetu. E pa ni ko na gado anu de inse. Na gado etu na ngawi. Lazy. Teleki dem sa figi you puru. Telek de ben sa figi yu pour le pas de figi pour una first amoro. Parce que vous êtes à creste dans la plaque mais de mai luku le de mai c'est là. On dat una first amoro de ma figi yu pour. That's right. And you sa dede SS. And you sa dede es no ta dede es we dede. Dede ki ari na de plaque mais de dede quoi. De trama elitanga tak pa une hane so na. We dede es na de. That's right. Kan we dede es. That's right. Desati. You takrudu ede. Dikasi uyu takrudu ede. Na on gado tak we dede es. Omdat we do so nu we go de work gado. We do sa Pull gado. up, pull up. Mama, you been living me. En pa am isi na aride dat we lip gado. Daarom we dede es. If we want living da kona gado baka. Dus daarom we dede es. Daarom we dede es. Dus ten luku na suma ede de moro es na we dede. Et tu peux atoso. O spande atoso. A la presi. Na we mo expande. Lazy. Vers 21. Mas nessa make besti siki. Quase na yutapu. Teleki aben figi you puru. Si. Dus dede siki sai kwa utapu. Una peka na o ko wasa.
mastra, want kalau saya tak na mastra, sa make pesticide pas na you tapu. Leisi. For that country, they use a gun, kissing him. If you know what they were, a pesticide ko pas out. Ini fait. Aputu, for Deuteronomy, also after 21st verse, Musa Abi, o leipon, na ini you heri country, mayu nota tapu, you skin, nanga oli, because them bong, that throw them broke to na ground. Verse inaperta, you can make man picking, nanga uma picking, but you nota abi prisiri nanga them. You can make man picking nanga uma picking, but you nota abi prisiri nanga them. Lazy, because them sa go na inikatibo. Pedro go. Them sa go na inikatibo. Them sa go na inikatibo. Now, let's not forget les katibo putin de break. Olha pa we jaune break tak na uda katibo. Understand? We take an doing that to do sonu. Now we sto astra for some strong. Ano break de break. Don't never get de break tak uda katibo. Mam that to do sonu. Now we take astra. How ne break? Lazy. Verse 2 aperta. Didn't fit. Verse 3 aperta. Them frame da suma disi de. Na you mindri. Them frame da suma. Because this man sane girl to be lazy. Them frame da suma disi de na you mindri. Sa kom tumisi hey na you tapu. And them sa kon tumsi hey na you tapu. Lazy. And you sa saka tumisi lagi gona ondro. And you sa saka tumsi lagi gona ondro. Gima atrafer. Verse 4 aperta. As a leni you. As a leni you. And you no sa leni him. And you no sa. Pepla kama apu wa bank tax. Ukagolen no na usire. Una ben. Ika suken jasra nang. Tak ay mo golen mo na wa black am up na wa indi. Ano de. Una aben. Just that we golen na dema and no dema dat e ko su. Bis ya po dema dat le ko Burman. No ita man ko aksi wansan. Tak awan ko len wansan na. No. Ana we wa go accident man. Fluku. Deze to lazy. Aputu voor Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 44. As a leni you, and you not a leni him. Dus de tranasi o leni we ma no ma leni dema. Give first 47. Vers 47. Because you no bentini masra, you gado, nanga prisiri, and you happy, no ben breiti, because you ben kisi furu fu alasan. You ben kisi furu fu alasan, ete no be ki gado krantang. Vers 48. Vers 48. Wetan you, katini you beyanti kisi masra, katini against you. Gado tak wo dini, you beyanti. De beyanti fu wo dini, lazy. Na ini angry tem. Na ini angry tem. Dus no everyone buy one some tem go buy it. And one tranas go buy it. Yes, right. Mr. Watra one tem go buy what in one na one tranas go buy it. Them man pay go buy this and them man that now pay and lazy. Na ini sososki. In sosos cross it one buy cross. Pay go buy cross. Them man say the cross you. Them man that now we pay and lazy. And na man carry. And na man carry for alasan. Alasan sa we man carry. When we go suking, the man that now pay and That's right. man care was pay go suking, the man that now you pay and lazy. And at a party, what is the work of standing long to your neki? Teleki, abensa figi you poor. And as a party, what is the work of standing long to your neki? The leki abensa figi you poor. Suma be pot isri keti now we neki. As ma support isri keti now we neki. This man that now we pay and I know me taki, I know me soldier taki, I know me manager taki, na gado taki. That's right. This man support this keti now we neki. This man that now we pay and boom. This man that now we pay and this man support this keti now we neki, now we pay and. Give me a last affair. Vers 68. Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 68. En Masra sa chari you go baka. En Masra sa chari you go baka. Lazy. Na Egypte. Give Exodus 20 vers 3.
de kusoru sana Egypte. De meeste zoals dat Egypte nou akondre, maar een betekenis voor akondre dat. A boek voor Exodus, hoofdstuk 20, vers 2. Met de masra, Yugado. Masra Yugado, jij zegt dat. Met de masra Yugado, lees je? Dit is een jari voor moto voor dat kondre. Voor moto voor dat osso voor katibo. Voor moto voor dat osso voor katibo. Egypte betekent katibo, osso voor katibo. Deuteronomium 28 vers 68. En masra sa jari voor bata na Egypte. Na in Sipi. Masra Chango baka in slavernij in Sipi. In Sipi masra Chango baka in slavernij. Lees je? Na da pasi, ben liben taki ki yutaki. You not a see this moro. Lees je? En drape en drape, dus dit is Chango in Sipi. Dit is Chango en drape, lees je? Dem sa seri Dem sa seri dus do seru. Lees je? Leki slafu. Leki sang? Leki slafu. Leki sang? Leki slafu. Lees je? Man nanga uman. Die onpeyant. De strepeyant pewe go baisan. Dat strepeyant sabe pota isri keti na wile. That's right. Dat strepman dat de mau seru gidi na de mana ko seru. That's right. Dus sabi. Dus na so ko saptak wi na Israel. Dus ala desan saptak dape e pas na wi. De ne pas no one trasman. That's right. Maar nou de plaka mo strana nga de ingi. Na wi tapu desan dat e pas. Dus daarom na fluku sa daw tapu. Daarom ane go plunki. So les we denk takai go mane go. We koru se vito. We koru se tak ai go. Mane go we koru se, from se koru se. Now they will see the true men of God. We are not black men, we are the Israelites. That's right. Make it so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.